Kunun esas vakalara aqta tarif etmenge hazırmız. Studiyada men Sultaniye Istakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Kırımның nasıl müesseseleri «Я гарантирую качество» adlı programmaға uygun. Vatandaşımızın Karamani cesareti uçucu Hudus Minzade'nin takdiri. Fevzi Yakubov adına Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversitesi'nde robot paparazzi topladılar. Kırım Tatar Teatrı 30 yıllık юбилейini nasıl şekilde kaydetti? Ahmetçik'te Молодые Professionалы adlı 5. açık regional çempionatının laureatlarını takdirlediler. Kırım Hakimiyeti Taygan adlı safari parkını kapatmak maksadını koymay. Bu haqta Cumhuriyetimizin yol başçısı Vezirler Şurasının reis muavini Andrey Ryumshin'in görüşken vakit bildirdi. Ama o kaydetti ki nizaret etici organlar parkının rehberligine bir talay suallerini bermege isteyler. Andrey Ryumshin atkanına göre vekaletli şahıslar Zubkov'nin muzakere geçirmek için parkka yetip bardılar ama o subet etmege reddetti. Biz Oleg Zubkovga Taygan parkının inkişafında meseleler çözülüvü için kerek olgan yardım ve kol tutuv tavsiye ettik. Ama o katiyen sübet etmege istemedi. Vaziyetini konstruktif şekilde çözmege onun niyeti yok olsa gerek. Evvelleri Taygan Veskaska hayvanat bakçalarının sahibi Oleg Zubkov bildirdi ki eğer mahkeme onun hayvanat bakçasını kapatmak kararını alsa o 30 hayvanını atıp öldürecek ve yırtıcılarını bakmağa akılları olgan ve istegen adamlarga ondan hayvanlarga alıp bakmakını tavsiye etti. Менің фікірімче Зубковның себеплері açık, aydın ve anlayışlı. Bu келерінің ақиқи миқдарını gizlеп, қара байрақ altında çalışmaktır. Anlayım, para керек. O Portugaliyada ev kurğanı hakkında malumat var. Ama bu hayvanlarını ortağa koyup, hakimiyet organlarının hareketleri hakkında yalan malumat darqatmak için sebep değil. Buna koşma, onun naymitleri ceryanға koşulup, içtimai ağlarda ve kütlevi malumat vastalarında yalan darqatalar. Kırım Köpürünü Rusya Federasyası Milli Gvardiyasının 115. ayrı brigadası korçalayacak. Bu haqta idare ara iş takımlarının toplaşıvında Rusya'nın Milli Gvardiya Orduları Federal Hizmetinin müdiri Viktor Zolotov bildirdi. С 1 октября принято под защиту узловые объекты магистрального газопровода Краснодарский край, Крым. Реализуются рекомендации о подготовке комплекса компенсационных мер по обеспечению безопасности железнодорожной составляющей транспортного перехода и подходов к нему с учетом реального состояния транспортной безопасности на объектах. Kırım yolbaşçısı kaydetkenine göre Viktor Zolotov'un kol tutuvunen ve Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in avalesi boyunca Kırım'ın episi harbi bölükleri tolu şekilde teknik donatmalarının temin etilgen. Стараемся то есть, эти задачи выполнять. Могу сказать, что коллектив Росгвардии здесь точно так же то есть, готов к выполнению всех поставленных задач. Видим это со стороны взаимодействия с Минобороны, с ФСБ, с МВД, коллеги. Уверены, что крымская граница на замке, граница Российской Федерации, крымчанам ничего не угрожает. Поэтому верим в то, что 100% мы все задачи, поставленные президентом, вами, выполним в полном объеме. Bundan gayrı Rosgvardiya idaresinin müdiri Viktor Zolotov ve Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov Grachonak adlı katerinin teknik tasvirine kıymet kestiler. Bundan son ona minip denizge çıktılar. Böyle gemi denizde ve ona yakın kelgen sularda teröristlerge karşı kureş alıp barmak için kullanılan. Zolotov ve Aksyonov Kırım Köpürü boyu yaldadılar ve keçe yatkan katerlerinin paradını kabul ettiler. Kırımның 5 müessesesi «Я гарантирую качество» adlı programmaға uygun olganını tasdiqladı. Liderler arasında Kırım Xleb ve Saxtaki süt zavodu tura. Neticelerini Devlet Şurasının komissiyasında çıkardılar. Nezaret organları tarafından istisalcılarga ve yetkizicilerge hiçbir laf olmadı. В ходе мониторинга мы проверяли, осуществляли выезд непосредственно на производство ко всем участникам, мониторили полностью технологическую цепочку производства от входного контроля сырья, вспомогательных материалов поступающих до приемочного контроля готовой продукции. Также в ходе этого мониторинга мы, после того, как выехали на мониторинг, проверили полностью документальное сопровождение всех технологических процессов и был осуществлен отбор проб продукции, и аккредитованные лаборатории проводили лабораторные исследования, по результатам которых все участники соответствуют требованиям как предъявляемых к качеству, так и предъявляемых к безопасности.
Қырым Татар театры ос юбилейні байрам концертінен қайдетті. 30 ел давамында милли медениетіміздің меркезі фаль шекілде халқымыздың жойықларыны толдырды. Қырым татарларының екене милли театры тек 30 ел давамында яры дүнияны айланды ве чоқтан чоқ мүкефатлар қазанды. Фатиме Сейдаметова тантаналы ақшамда болынды ве Қырым татар артистлері да насыл унванларға наил олғана ақында тариф етмеге азар. Қолда классик музыка Янғарай Қырым татар театрының оркестрі бойле тарзда мұсафірлеріні қаршылай. Зал кенеде рықмарық толу. Шымды есе санада айны шу оркестр ось толу тіркібінен чала. Милли театрымыздың яшы 120-ге яхан. Оның тарихында Дилавер Бекиров, Ильяс Бақшиш, Билал Билалов кібі реберлер бұйық роль ойнадылар. Ама бұ ақшам ярым асыр девам еткен фаджалы тенефюстен сон театр ғайрыдан текленелмесі 30 еллығы қайдетілі. Значение Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра в Крыму, в Республике Крым, очень сложно переоценить. Это уникальный театр с уникальным коллективом, репертуарной политикой, слаженностью, дружностью коллектива. То, как мы видим, сколько постановок, какие аншлаги, говорит о том, что театр всегда будет востребован. Bugün bek yaş çalışanlar, mesela benim son 10 sene içerisinde bu son 3 ayda koyulgan yanı spektaküller, yanı premieralar sayısı bek arttı ve bu tiyatrımız bence doğru yolda. Мұсафірлер арасында санатның қадіріне еткенлер ве даими серджілер бар. Руслан Сакаев севімлі театрымызге мұтлақа айда бір керек келе. Бұ бина 30 ел әвелсін насыл олғаныны аля да қатырлай. 90-ны еллары театрын içi başka еді, креслолары başka еді, артистлер başka еділер. Şimdi залын için бек яқшы oldu. Театрымыз көтерілі. Аллаға шүкір, милетімізде олардан бері қуана көтерілі. Рифат Сейтаблаев есе бұ ерде ғайрыдан тікленген театрның бірінші күнлерінден берлі çalışам. Бүгін милли сана бұйық ішбежере. Яны тәрбиелев қуандыра шенлендере ве en esası temelimizni сақлай дей актер. Мен қызмет етем, мен школер olsun дейін, мен бек ұрланам. Халқыма қызмет етмеге чаре бар. Мына милли театрда çalışқаным. Менің үшін бұл бұйықтен бұйық бір шерефтір. Девамлы вақыт қызмет еткені үшін Рифат Сейтаблаев ве балетмейстер Алим Билалов Қырымда нам қазанған артист деген шерефлі унванға наил олдылар. Приятно, отрадно то, что в год театра вот так совпало. Мы празднуем юбилей нашего прекрасного театра с момента возрождения. И для нас, конечно, театр, все-таки культура, образование, наука – это вот те столпы, на котором держится любой народ. Қырым татар театры олмаса халқымыз ватанға авдет олынмас еді. Дейминликнен Девелет милетлері комитетінің рейсі Альберт Кангиев. Народ, который хотели уничтожить, нашел в себе силы вернуться на свою родину. И в первую очередь благодаря тем людям, которые служат театру, которые служат искусству. Их предшественники, они сами и их последователи, я больше чем убежден, будут творить, сохранять и развивать нашу культуру и язык, и все, что связано с культурой крымско-татарского народа. Дүниеда екене милли театрымыз гастроллерге yol алам. Туфған ве четел серджелерні айретті қалдыра ве мүкәфатлар хазинесіні әп толдырта. Бүгін театрның санатының гемесі башында Меджидемил Газиева тұра. Біздің театрымыз бүгін яшай, бүгін біздің театрымызда болей бір балабан байрамлар кече. Иншалла келечекте де мен белесем bu teatrımız daha bir adımlar topeke çıkar. Хош телеклер, тешекірнамелер, чечекілер ве бақшышлар. Бұлар әпісі дүниеда екене олған. Қырым татар театр халқымыздың бұйықтен бұйық ғұрыры олғанын таздықлай. Әмді о доғру yolda. Милет телеканалы қайырлаваларға қошула ве ватандашларымызға да yüksek мақсатларға ерішмекні тілей. София Шыкурова, Фатиме Сейдаметова, Виталий Голубев, Милет үшін. 78 ел әвелсі тамамшы күні учеже худыс Минзаде қараманлық епқан еді. Чоқ сенелер девамында о білгісіз ғайып олған деп сайла еді. Амма сон анықланғанға көре худыс Минзаде Москваның мұдафасында көктекі көреште ілләк олған. Совет учежесін туғанлары оның тақдиры ақында насыл білгенлері ақында мұхбирлеріміз Айша Шулакова тариф ете.
Мына бұл карточканы газеттен кесіп алып, фотографқа бұйыттым. Ресімді лейтенант Худусмензаде мында о 23 yaşында. Оның жиені Умие Османова үшін хатыра қалған екенешей. Дайыса, қында тек анасының хатырлавларындан біле. Учеджи оны бір керек көрген еді, бұл 40-шы сененің бар еді. Мен 40 күнлік бала олғанда дайым отпускаға келе, көйге. Мен бешіктен алған. Анама бұл баланы юқлай, не үшін көзін açмай дей. Мен юқлай берем, соң ермей қоя. Көзім açам, кене бірдан құжана ала, мені севе. O vaqt tuğanları Hudus'ны sonki kerek көрген ediler. Ulu Vatan jengki başlandı ve uyken leytenant cephege yolanıldı. Jenkaver vazifelerden birinde Bujarova köklerinde 41 sene noyabrının sonunda onun uçağı kökte kırıldı. Tamam bu yerde Istra Ozyani yanında Nemse faşist ordusunun güçlü ucumuna rast geldi. Bu Moskvaga yakın yerde NSA suruşlardan biri olgan edi. Yangan samolyottan ikisi штурманмен beraber ikisi paraşütün düşürler. Birisi bir yaka kete, ondan sonra haberleri birbirinden olmayularını. Штурман onu вообще, штурман savqala. Çok yıllar devamında onu belgisiz gayip olgan kıbı saya ediler. Sovet uçucusunun hayatı hakkında haber az. O 1918 senesi Sarabuskoy'unda dünyaya geldi. Kırım Tatar Teatrında aktör olup çalıştı. 37 senesinde Akhyar Harbi Uçucular Mektebi'ne okumağa kirdi. Sonra cebege ketti. Hizmetleri hakkındaki kartoçkasında onun hakkında sonki malumat Harbi vazifesinden qaytmadı dep yazıla. 41 yılı jeng başlaganda ele olganını haberi de kelmedi balam onu bizge. Что böyle oldu, ya telegramma ya обычно öyle бере turganlar, но bizge bir haber kelgeni yoktur. Uçak urup yıktırılganından 70 yıldan son kıdırıcılar onun kemiklerini tapıp oldular. Bu arşivde saklanılgan resim yardımından belgilendi. Ona bakıp kaza yeri tapıldı. Hudusmenzade'nin doğmuş jeğeninen ise endi Kırım Tatar Medeni Tarihi Miras Müzeyinin hadimleri bağlandılar. Endiden Kırım Tatar kahramanının adı Moskva yanında ebedeyleştirildi. Uçak yıkılgan yerde Sovet uçucularına bağışlangan abide koyuldu. Obeliskte leytenant Hudusmenzade ve штурман Ivan Брызгачев'nin adları yazılgan. Abidenin açılımında Hudusmenzade ve Ivan Брызгачев'nin jeğenleri bulundular. Там действительно само место, жители вот этой деревни Бужарова, они все так активно на это все отреагировали. Да, спасибо им Было большое, спасибо. Очень проведено такое грандиозное мероприятие, связанное с этим. И такое ощущение было, что вот эти два летчика, которые погибли там, они были для всех родными, не только для нас и для родственников Брызгачева. Hudusmenzade'nin kemikleri alada tapılmadı. Kıdıruf işleri devam etmekte. Ayşe Şulakova, Rafael Vahidov, Millet için. Robotlar ve lazer Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversitetinde fakultetler haftası geçirili. 5 gün devamında her bir fakultet tahsil beruvde öz hususiyetlerini gösteri. Master-klasslar ve açık dersler geçiri. Noyabr'dan 25'den 29'ına Mühendis Teknik Fakültetinin haftası oldu. Studentler ne öğrengenleri ve dersler nasıl geçirilgeni hakkında Elmas Ablakimova tarif etti. Yigitnin elindeki telefon, robot idare etülüvünün pulti, onu kurmak için teknikler 1 saat kadar vakit masraf ettiler. Nevbette bundan da ağır maşina yasalması tura. Робота бармена. А что это за робот? Что он делает? Автоматически из бутылки наливает в стакан любые напитки. И за сколько его можно сыграть? Примерно пытаемся определить. Может больше часа. Mexanika, elektronika ve berilgen programı bunsuz robot adi konstruktorga çevirili. İnsanın reberliginde küçük maşinalar texnikanı taşıylar ve hatta uçalar. Robototexnika bu üniversitette öğrenilgen fenlerden biri. Gelecek sene mektep talebeleri için de tahsil bergen kurslarını açmağa planlaştıralar. Наш век информационных технологий без робототехники и автоматизации производства, услуг мы не можем сейчас пройти. Одно дело, когда мы раньше показывали это на пальцах или при помощи каких-то картинок, или плакатов. Сейчас наши учащиеся могут сами собирать, сами программировать тех роботов, которые они выдумают. Bu auditoriyada lazer işletülüvü boyunca master-class keçi lazer, plastik ve ağaçta kullanıla. Yerli aparat Yakuf vastasının istegen şeylerini çiza. Сварщик в классическом понимании, как мы все привыкли видеть, мужчина с баллоном газа или с обычным аппаратом электродом уже изжил себя. Сейчас сварка используется везде.
Mühendis техник факультетінің аптасы ноябрьнің 29-на девам етежек. Бұл күнлерде заманауи техника қолданылуынан да бір қач мастер-класс кечірілежек. Эльмас Ибрагимова, Герай Абдулаев, Миллет үшін. Русияда вакансиялар бойынша рекорд сайы қайда етілді. Миллиондан зияде бош иш ері бар. Москвада ең бұйық көстергіч 170 биңдір. Қырымда бұндан баяға азжа 4 биң ішсізге 15 биң вакансия. Ең чоқ талап етілген зенатлар Чиленгер мақсус арабаларының айдавчылары Вестропальщик, яғни юклерні көтермек ве ташымақ үшін бағланғанлар. Бұл федераль мақсадлы программа объектлерінде файл құручылық алып барылғанымен бағлы. Иш тапмақ үшін работа в России ве Skillsnet интернет-порталында мұражат етмеге мүмкін. Анда атта тәжірибесі олмағанлар иш тапа білелер. Работодатели нашли такую возможность, и если сейчас вы обратитесь к интернет-ресурсу «Работа в России», вот по Республике Крым, есть предприятия, организации, которые предлагают трудоустроиться с возможностью прохождения стажировок, что немаловажно для молодых людей, которые впервые начинают свою работу. Хырсызланған арабаны оның сайбіне қайтарачақлар. Гос автоинспекция хадимлері оператив шекілде машина айдап кетілігі аққында аризаға сесленділер. Ве қысқа вақытта о қара ниетлі адамны тұттылар. О сархош алда еді, евелері енді жинайы месулиетлікке желп етілген еді. Оны яқаладылар. В отношении гражданина сотрудниками ГИБДД составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП Российской Федерации. По факту угона отделом дознания ОМВД России по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса. Оны 5 елға жапске қапата білелер. Қырымдан Украинаға 50 килоға яқын биологик фаал қошма модделерні чықармаға тырыштылар. Эрмени базарда сыныржылар тешкеру кечірген вақыт қомшы дәвлетінің 2 гражданыны тоқтаттылар. Бірісінде 20 кило биологик фаал қомшыжыларының беңден зияды нұсқасы, екіншісінде есе бұл мадденің 17 килосы таптылар. Сорғуда бұл мал бізімкі дегіл деп қайдеттілер, олар Евразия иқтисади бірлігінің сынырыны пара қазанмақ үшін кечмек керек еділер. Оларның екі чекіп алынды, қанун бұзушыларға қаршы мемори бұзулар бойынша жинайы иш açılды. Қадынларға малның фиятына көре 2 кере зияды миқтарда жүреме төлемеге керек олажақ. Қырымлы интернлер тибби ярдым көстермек үшін Булғана хастаханесіне етіп бардылар. Яш мутихасларының амели вазифелеріні бежергенлеріне тәжірибелі екім ожалар қимет кестілер. Студентлер вазифелеріні бежеріп олдылармы yok mu левхамызда білерсiniz. Георгиевский адына Тибби академияның 4-нче курс студенті Булғана койның сакинын бақа 75 яшлы қадының диагнозы ишемия инсульты. Шымды она капельницалар қоялар ве керекли илажлар берелер. Приятно, вот, когда такие доктора будут у нас в будущем работать, потому что мы пожилые люди уже в возрасте, знаете, капризные, вот что-то, как бы, что-то хочется лучше, больше. Спасибо большое, спасибо огромное девочкам, что навесили нас, проведали. Я думаю, хороший медперсонал будет из них. Студентлер Булғана хастаханесінің паллиатив ярдым бөлігінде амелият кечелер. Бұл ерде чешет хасталықлардан азап чекен эслі башлы адамларны тедавилейлер. Была задумка такая, что студенты увидели тех больных, которые лежат в селе, увидели и посмотрели, как это все происходит, чтобы у них не было какого-то страха перед работой в сельской местности. Ну и в то же время они бы понимали бы все, в общем-то, плюсы и минусы работы в сельских амбулаториях и так далее. Бұл енді Тибби академияда білгі алған студенттердің район хастаханелеріне 4-нче еті барылығы. Бұндан әвел амели дерслер Сарабус, Перова ве Жолман хастаханелерінде кечті. Боле етіп студенттеріні көз сағлық сақлавына яқынлаштыралар. Студент тиббижілер қабулға келген хастадан адыны, соядының, оның шикаетлерін сорайлар, сондыра қан басымыны ве пульсыны өлчейлер. Ақ жігер ве үйрек ұрывыны динлейлер. Вазифе қысқа вақытта чоқча
малюмат алмак ве doğru диагноз коймақтыр. Сердечный ритм в норме, тонны звучные ритмичные, часы 72 удара. Интернерлер бақувдан сон ос нәтижелерінің ocağına сеслендірелер. Tamam o білгілей студент вазифесіні бежерді ма, yok ма? Их чудодейственное превращение в докторов, это происходит не за один день, не за одно занятие. Все 6 лет, которые они учатся, они этому учатся, понимаете. И самое главное, чтобы они в сознании поняли, что они уже доктора. Я думаю, что они, в общем-то, справляются с заданием. И я думаю, что у них есть желание, есть интерес. Ахмежет район хастаханелеріне тейбежилер haftada 2 kere baracaklar. Teşkilatçılar eminler böyle şekilde işbirlik studentlerinin ameli hazırlığını yükselti ve bilgi kadrlarını mükemmeleştire. Naciye Savi, Sibile Mehmetova, Eldar Zaitov, Millet için. Қырым Татар музейінде Шарқи музейінің тарих сәйфелері адлы сергінің нәтижелерін чықардылар. Оялты тарихи әдебият музейінің фондларындан тақдим етілді. Ахмеджетте экспозиция 2 ай әвел açılды. Коллекцияда женктен әвел дәвірге айыр фоторесімлер, қадими турмуш шейлер, милли нағышлар, силалар ве аскерлерінің зырқлы тақымы. Сергіде тәшкілетчілар 1,5 ел азырладылар. Мы, конечно, как бы не все, что хотели, привезли. Вот, мы не привезли, может быть, и перегородчатые эмали побольше, хотя у нас одна из лучших коллекций, и слоновой кости. Вот, ну, тоже помещение небольшое, нам бы хотелось показать все самое лучшее, что сохранилось в музее. Тойгерек масаның әрбір іштіракчысы Марузанен чықышта болынды. Қырым Мүйдеслік педагогика университетінің очасы Нариман Абдулевап Шарқи музейінің кечкен асыр егірімчі сенелерінің Қырым тақиқат әлязмалары ақында тариф етті. Рукопись была ценная. В 1928 году она была приобретена Якубом Кемалем. Это золотоордынского времени знаменитая рукописное богословское произведение, собственно, написанное на основе хадисов пророка, Нехчульфера Хадис, датируется примерно 1358 годом. Очень известный и важный памятник золотоордынской литературы, тюркской литературы. Вот. На тот момент было известно всего лишь 2 рукописи, 2 списка этого трактата, и вот у нас был 3. Он фигурирует во всех энциклопедических, во всех работах, монографиях, которые связаны с этим золотоордынским памятником, и ему посвятил отдельную статью Якуб Кемаль. Қырым алимлері ве музейнің мутихаслары ескі араб тілінде китапларны угренвек ве Қырым медениетіні ве тарихыны рахбетлештірмеге планлаштыралар. Бұл сергіні музейде декабрь 6-сына же көрмеге мүмкін. Қырымның музейлері кечкен еллық рекордларны кечіп кеттілер. Бұл ел давамында миллиондан зияде бала тарих чоқрақларыны зиярет еттілер. Бұл ақта бүгін Қырым Жұмхуриеті Медениет везірлігіндегі музей ве китапхане ішлері идаресінің мүдері Елена Эмирова хабер етті. Зеречілердің сайысы артуына балалар тесір етті. Бүгінгі күнде әрбір региондан яда мемлекеттен келген бала 16 яшына же істеген медениет музейсіне бедава кіре біле. Крым – это уникальная сокровищница, естественный музей, хранящий тайны тысячелетий. Сколько лет назад человек именно на это обратил внимание. И действительно, Крым – это уникальный ресурс археологических, исторических, культурных памятников. И используя их, конечно же, мы содействуем своим сегментом музейным развитию туризма в Крыму. Ахмеджетте молодые профессионалы адлы 5-ші ачық региональ чемпионатының лауреатыны тақдирледілер. Афта девамында конкурсантлар 12 компетенцияда профессиональ тәсілінің чеші төніншілері бойынша ярышлаштылар. Чемпионат 3 шәрде кечті ве 100-ден зияды іштіракчы топланды. Ғалиплер тақдирленуінде біздің телевизион группамызда болынды. Везірлер Шурасының бинасында World Skills региональ чемпионатының лауреатларыны тақдирледілер. Элина Сейдаметова технология моды компетенциясында ғалип чықты. Урбат күлівнен енді 3 елдан берлі оғраша. Ярышта сықы саат девамында антер түкмек керек олды. Сама переживала и все. А так, вроде бы, не совсем тяжело было. Молодые профессионалы адлы 5-ші ачық региональ чемпионат бір афта девамында кечті. Бұл вақытта 100-ден зияде конкурсант күчлерінің 12 компетенциясында сына бақты. Әрбірінің ғалибіні Қырым музейлерінен стажировка кечірмек үшін сертификатлар берілді. Только покорение вершин и только вперед. Это для вас
только старт для того, чтобы кто-то из вас в будущем стал руководителем крупного предприятия, собственного предприятия. Konkurs meydanları olarak teşkilatçılar 3 yerde 5 okuf müzisyeni seçtiler. Bu Ahmejit, Yalta ve Kezlev şehirleri oldu. Çempionatın neticesinde 16 yaşlı Asan Husaynov en yaxşı kaynakçı oldu. Böyle adetin tış zenatını tesadüfen seçmedi. Bu өнер onların korantasında nesilden nesilge geçken akta paylaşa. Брат сварщик, дядя сварщик. То есть ты уже сварщик династии, да, так сказать? Можно и так сказать. Yaş iştirakçılardan gayrı konkursta büyükler de yarışlaştılar. Naviki Mudrых adlı kategoriyada 3 yöneliş oldu. Santexnika ve kızdırıv moda texnologiyası, otmek pişirilivi yönelişleri. Bir kompetensiyanın galipleri Kırım'ın Cima takımı terkibinde bütün Rusya World Skills yarışlarına yol alacaklar. Bu tedbir 2020 senesi Kemerovo vilayetinde geçirilecek. Naciye Sayvar, Ruslan Minayev, Eldar Zayitov, Millet için. Ahmejit'te geçirilgen birinci Yunarmiya Santraç turniri Krimski Gambit 2019 dep adlandırıldı. Onu Ulu Galibe'nin 75 yıllığına bağışladılar. Buna da yarım yıl kalganına bakmadan turnirini bugün teşkil ettiler. Mektep talebeleri ve studentler iştirak ettiler. Mevzuna muhbirimiz devam etti. 64 көзенек тақта үстінде ақықи уруш. Гроссмейстерлер айтқанлары кібі сантраж бұл санат, илем ве айны заманда спорттыр. Бірінші оларақ партияны Владислав Расторгуев екенленді. Ол 6 яшындан берлі сантраж ойынуnen оқраша. Рахипны 5 даха içinde енді. Он наступал на меня, хотел забрать, несколько фигур забрал, но все равно в конце партии я его выиграл. Масалар огінде ярымадамыздың чешит регионларından toplanған iştirakçiler отура. Оларны 2 группаға бөлділер. Юнармеец ве студентлер. 14 яшлы Гульнас Ибрагимоваға мат қоймақ үшін 10 даха етірлі олды. Она очень спокойно играла, много думала. Может, поэтому мне и получилось одержать победу. Мне нравится вообще сама схема игры. Вообще, как она составлена. Гамбит сантраж oyununun başı. Tezce ucumға keçmek için tahta üstündeki piyadeni kurban etmek gerek. Крымский Гамбит 2019 adlı yarışta kurbanlar olmadı. Человечество очень любит эту игру, играет в нее, пытается раскрыть все секреты, они bесконечные. Открывает новые какие-то грани этой игры. Турнир 4 saat içinde yekünlendi. 2 güçlü oyuncu unvanını Yalta Sakini kazandı. O birinci yerge nail oldu. Kalganlarını kuboklar ve fakhri yarlıklarla mükafatladılar. Safiye Şukurova, Elmas Ablakimova, Vitaliy Golubov, Millet için. Бүгінге bu епісі haberler reklama bölümünden son ava araretini kaçırmanız. Hayırlı akşamlar.